Le yichche hachchetaki kukabatik guanábana. Le caimito, le anona. Yetel ulak jejelas objesh le grosella. Le haskuyalal bárbaro. Yetel ulak jejelas yichcheob. Hachtalan uyilalo wa utzabalos convirti jejelas unahilob konol. Waitunos kahil hoy. Kutzokole hach istikia ukashtalob ti ulak jejelas unos nahilob konol. Tuyo lale hach tahkanan ukanan talma usatalob. Utiale ingeniero agrónomo yetel mashkutzaik kahotbil yetel kanantik ma usatal le miatzil mayao y un Bernardo Kamal itza. Kuyali que le pakalob heloba. Hach suk chakach uyila alti le jejela solarob waitunos lumil Yucatán. Baale, behla etushulu lob tu yolal upakale chuhuk yetel suts pakalo. Basha chetas kanane ukachabal ukaholintal upakalob yetel uhantalob. Kukashtal tun yetel ejer wakubetal beya ma usatal le yechchew hachcheta ki yetel suk kach uhantal way Yucatán. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.